درنو لیدونکو او اوریدونکو سلام. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. دا دی د فرانسوي ژبې د خبرو اترو د دې لړۍ وروستۍ یا لسمې برخې ته راځو. مخکې له دې چې دغه برخه پیل کړو یادونه کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له راتلونکو نویو بهیرونو څخه د فرانسوي او نورو ژبو د زده کړې برخه کې برخمن شئ او پر وخت خبر شئ چې مونږ غواړو دغه لړۍ وغځوو او تاسو لپاره له دې کچې څخه په لوړه کچه چې تاسو اړتیا ورته لرئ د خبرو اترو د زده کړې لړۍ پرانیزو بله لړۍ پرانیزو. نو ستاسو له لوري زموږ سره ملتیا دا ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې تر نورو دوستانو هم ورسوئ. مننه. زه ستړی یم. Je suis fatigué. Je suis fatigué. هوا ښه ده. ښایسته هوا ده. Il fait beau, il fait beau. Il fait beau, il fait beau. هوا سړه ده. Il fait froid. Il fait froid. هوا ګرمه ده. C'est chaud. C'est chaud. هوا ډیره ښه ده. C'est cool. C'est cool. هوا لمریزه ده. یعنی لمر ده. Il fait beau. Il fait beau. هوا بادي ده. Il y a du vent. Il y a du vent. وبخئ بل ریلګاډی چې مادرید ته حرکت کوي کله حرکت کوي؟ Excusez-moi, s'il vous plaît, quand part le prochain train pour Madrid? Excusez-moi, s'il vous plaît, quand part le prochain train pour Madrid? راتلونکو لسو دقیقو کې ریلګاډی حرکت کوي یا تر راتلونکو لسو دقیقو پورې ریلګاډی حرکت کوي. Le train part dans 10 minutes. Le train part dans 10 minutes. د سهار 10 بجې ځي. Il part à 10 heures du matin. Il part à 10 heures du matin. ټیکټ په څو دی یا د ټیکټ بیه څو دی؟ Combien coûte un billet? Combien coûte un billet? لومړی قطار که دویم قطار یا دا چې لومړی کلاس که دویم کلاس؟ Première ou deuxième classe? Première ou deuxième classe? لطفاً دویم کلاس. Deuxième classe, s'il vous plaît. Deuxième classe, s'il vous plaît. دا 200 یورو دی. دا 200 یورو کیږي. C'est 200 euros, ça fait 200 euros. C'est 200 euros, ça fait 200 euros. د سبا ورځې سهار 10 بجو لپاره پاریس ته د تګ لپاره هغه یو ټیکټ غواړي. Demain à 10 heures, ou, il voudrait un billet pour le train pour Paris. Demain à 10 heures, ou, il voudrait un billet pour le train pour Paris. وبخئ د ساحل یا بحر غاړي ملي بس چیرته دی یا د ساحل د غاړي ملي بس له کومه ځایه ځي؟ Excusez-moi, s'il vous plaît, où est le bus pour la plage, ou, d'où part le bus pour la plage? Excusez-moi, s'il vous plaît, où est le bus pour la plage, ou, d'où part le bus pour la plage? هغه خواته کیڼ لور ته. Là-bas, à gauche. Là-bas, à gauche. کوم یو زیات دی؟ Lequel? Il y a beaucoup de... Lequel? Il y a beaucoup de... دا پنځمه شمیره دی. C'est le numéro 5. C'est le numéro 5. له تاسو ډیر منندوی یم. Merci beaucoup. Merci beaucoup. آیا دا ملي بس ساحل غاړي ته ځي یا د بحر غاړي ته ځي؟ Est-ce que ce bus va à la plage? Est-ce que ce bus va à la plage? نه پنځمه شمیره ساحل یا د بحر غاړي ته ځي. Non, le numéro 5 va à la plage. Non, le numéro 5 va à la plage. تر ټولو وروستی ملي بس ساحل ته یا د بحر غاړي ته څه وخت ځي یا څه وخت حرکت کوي؟ À quelle heure part le dernier bus pour la plage? À quelle heure part le dernier bus pour la plage?
آخري یا وروستی ملي بس د مازدیګر په 15 بجې او 20 دقیقې حرکت کوي. Le dernier bus part à 5h20. Le dernier bus part à 5h20. وبخئ تر ټولو نږدې بانک چیرته دی؟ Excusez-moi, s'il vous plaît, où est la banque la plus proche? Excusez-moi, s'il vous plaît, où est la banque la plus proche? تاسو څه ته اړتیا لرئ؟ یا تاسو کوم څیزونو ته اړتیا لرئ؟ De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? غواړم یو څه پیسې بدلې کړم. Je voudrais changer de l'argent. Je voudrais changer de l'argent. یو بانک د سړک بل لور ته د سړک ښي لور ته شته. Il y a une banque de l'autre côté de la rue, à droite. Il y a une banque de l'autre côté de la rue, à droite. د اسعارو بیې نن په څو دي؟ Quel est le taux de change aujourd'hui? Quel est le taux de change aujourd'hui? هر یو یورو په 22 ډالره دی. C'est 1,22 $ pour 1 euro. C'est 1,22 $ pour 1 euro. غواړم چې یورو واخلم. Je voudrais acheter des euros. Je voudrais acheter des euros. څومره؟ Combien de... Combien de... زه غواړم چې 100 ډالره بدل کړم. Je voudrais changer 100 $. Je voudrais changer 100 $. زه هم غواړم یو څه پیسې واخلم. لطفاً. Je voudrais aussi quelques pièces, s'il vous plaît. Je voudrais aussi quelques pièces, s'il vous plaît. هیله کوم وړ یې نه دی. Te voilà. Te voilà. تاسو څخه ډیر منندوی یم. Merci beaucoup. Merci beaucoup. وبخئ آیا اوس هم د کرایې لپاره اتاقونه لرئ؟ وبخئ آیا تاسو اوس هم خالی اتاقونه لرئ؟ Excusez-moi, s'il vous plaît, avez-vous encore des chambres à louer? Excusez-moi, s'il vous plaît, avez-vous encore des chambres libres? Excusez-moi, s'il vous plaît, avez-vous encore des chambres à louer? Excusez-moi, s'il vous plaît, avez-vous encore des chambres libres? هو حتماً. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.